Ассалому алайкум, дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Чӣ ки мебинед, мо хонимо мошда саҳар кати инҷа Нилуфар мультик тамошо кардестан. Салмон инҷа да хоба задак омадак ва рости гап мо саҳар кати ҳамин кору бори хона кати машғул будам. Як нақша доштем ва хел мешуд намешуд намедонистем да барои ҳамин хона да ба ҳазур шида будем ки яке шавҳарам занг задан гуфтанд ки амхе биёем. Ман гӯем имрӯз вай шавҳарам рафтам ай бозори мол бозор якта гӯспанд гирифта овардаги ҳастанд. Ҳавай гӯем барои салмон гуфта гирифта овардан. Ҳавайаш мекунем ака ҳавая ман гӯем ҳавай кати машғул мешем имрӯз пухту пазу ҳам хеле чизо. Очам нестанд, очам бозор рафтаги ҳастанд. Ва маҳсиёи очам мебинанд чӣ хел хушрӯ. Инҷа себ бошо, намедонам чӣ қадр себ бурда бошад. Себи сирхи вай сеткашонда чӣ бошад? Картошка. Ман ба инҷа данваё пиёлоз чи наравам. Ман оле нишон медиҳам ки барои ки ман омадам як бор бинам гуфта сёмка кардам. Вая гӯспандане ки анҷа маълум нестак. Ва ман ин сумкаи худораҳмати холам ман ба ёдам ҳаст ки вақте ки Тоҷикистон омада буданд ҳамин сумка катишон буд ва вақте ки бо Россия рафтанд ҳамин сумка катишон будак ва вақте ки ман пешшон Россия рафта будам даруни ҳамин косметикаҳомона мегирифтем. Ва баъд очам гуфтанд ки вай баром фурӯшам шуд дига манда дар кор нест, тем более яркий фиолетовый гуфта вай кара ман дилам нашуд ки оча ина нафурӯшед манда цен гуфта ани холаҷонам барои ҳамин вай дарунашда ман гӯем удобни аст ман дарунаша бирам кардем чӣ хелай ман ягон бор оли даруни накшудам дарунашам хел напанав ва бинен бо дарунаш причаткиҳои холам очам ба фикрам даруни сумкаи накшода бурда фурӯхтанӣ будиянд вай причаткиҳошон худораҳмати холаҷонама. ҳай умри одамизод кӯтоҳ ҳаст, намедонӣ ки ёш мерӣ ё ки пир мерӣ. худо худаш ҳамаша медонад. Пешашда мегӯм чи ҳаста чи мана нагуфту ман очаи ман даруни ин вайёра надида вообще ба фикрам бурда фурӯхта. Ин чӣ бошад дар ин откритка бошад чӣ бошад инҷа бо дору ҳай чия церукал барои чӣ бошад дору просрочный мусор диден бо инҷа да ойнача дора ана ман ойначаш хира шуда ва инҷа да бо симкартаҳои ба фикрам ини Россия бошад ини Тоҷикистон бошад номаълум кани инаша бин чӣ бошад ин истомам бинам денежный талисман ихе титнака ҷонона титнака гуфтам. Дӯстони азиз бо як бори дига салом гӯем. Ман ростика ман чанд буд рӯзе ки хошумо чиндам хостам нишон додам ки аку ман ростика бихе аз ҳадди бад намедонам ки чӣ хел бояд шуданаш дар кор. Хош ман ами рафтам гуфтам хошумо чинен тамом чиндан нишон додан гуфтум мешавад нормали асоси он ки бори ки бад не шуд. Анам хеле дӯстони азиз хона да шиштаем бекор мардакояш дад кардестем ки кор борошуна шаванд инҷаҳо як бор хонаҳоя ҷамъ кунам кору борои очама кунам гӯем каму баъд то очам омаданам. Анам хеле дӯстони азиз видеоям мондам хестам омадам рости гап дидаги видео умуман ҳичи нашуд ҳам хеле шиштем рӯз дароз хонада чӣ хеле ки гуфтам дар видео барои ҳамин
با فکرم او شوق‌آور نبود. خیلی اساس آن که با کمتر گپ زدم کو میشود خیلی هم خیلی روزا که نمیدونی که چی سیام کنی درباره چی سیام کنی. امروز باشد پخت پز اگر که همین روز کنه نامعلوم هست که مثلا همین روز میکنه من خیلی با میبینید خودتون تا بگونید چی گپ میشه. و خیلی نیستمون این سری سینه براش هم میشه براش تو جدا میکنید با ما اگه جدا و کدومش کجا هست قاله میشه نه و برای قالش جدا کره میمونن ماماش برای وشه و کالا پوچه چون میکنید هم نمیدونم چون میکنید گوشت بریانه نه عدل نه گوشت و روغن و گرده‌هاش چه باید درونی آب تر کردین چه؟ گرده همه وقت کم کم نمکاب میکنی کم تا ترش میکنی برای که گرده بوی میزد میکنی نمکاب میکنی در آب تر میکنی همه بوش میبرد میره بعد میاندازی نه فهمم از این درین دیگ ده چیشه انداخته گین؟ همین گوشتای حالی گوشت خالی تمام؟ حالی دیلش هم نه انداختین؟ نه اینجا شوش، اینجا جگر دیگه با گوشت قطعی بریون کنه دادن اول گوشت می اندازی کم گوشت تفت کن بعد اینجا همه آخران 10-15 منوت پیش برداشتن جگر می اندازی جگر 10-15 منوت میپزن اگر جگر برابر گوشت اندازه گر این سخت میشه برای سخت نشدنش همه آخران می اندازی کمتر باشد همان جوگه نیستن آخه باشه جدا کنم مستقان داراشه من این چی؟ نه اینجا چطور باقراش نساخته این چی داره؟ بویدود اینجا کلاپوچه تازه کردیم ما دوای کنن گفته دنگچه کنیم گفته من اینجا کلاپوچه تازه میکنیم که امروزی دراز فقط همین کتی مشغول چه هوا گرفتگی سحر بازه که هوا نازنی اساس که شمال نیست دوستان عزیز بگاهی روز شده است روز دیگه ما امروز به حد سرکار بودیم اینجا کلاپوچه هایی که تازه کردیم شده ساده آباده و تر کردیم شد که تا که همین میکروباش گویم همش مرد و دیگه گوشتا رو و یورو همش شوهرم برده فقط که وای کسر کده وای موندگی است روغن دنبه و یورو وای کر اینجا آب موندیم برای وای کده کارمون تیست که سلمان فایرات داره هم خیلی شیشتیم ما هم جدا شوهرم میبیان بعد میبرن ما نگویم دیر شد ما تا آچم کسی همه را کردیم تازه کردیم گویم وای کلاپوچه وای را تازه کردیم کجا بیرون تاریک شده برای همین نرفتیم دوستانی عزیز ما خانه آمدیم و ساعت علاقه 11 شدگی است تا آمدیم تا شوهرم کارشون بود کردن آمدن من جدا دنبه های آوردیم و راستی که گفتیم که سرخشان میکنیم از سببی که دیگه اوچم مایده بود و اوچم بودن که علوب ده نمیکنیم خانه بر خانه ده به حضور کنین و روغنش گیریر گفتن برای همین خانه آوردگی هستم شد دوستانی عزیز همین کسی ولاگ و آخر رسونیم حتما با پگا ویدیو میشود امروز از سببی که کمتر دستم بند بود همه چیز نشان داده نتونستم همین خیلی دوستانی عزیز خیر در پناه خدا باشین همیشه خودتون احتیاط کنین